Danas pričamo o satu koji je u zadnjih nekoliko godina zasigurno top 3 najpopularnija sata na svijetu. Ujedno, ovaj sat pokrenuo je i trend vraćanja dizajnova iz prošlosti. Uzeo je jedan retro dizajn, vratio ga u moderno doba i postao sat koji nose i ljudi koji tek ulaze u svijet satova i ljudi koji već imaju ozbiljne kolekcije. Ovo je Tissot PRX. I prije nego što krenem pričati o ovom konkretnom primjerku, treba malo spomenuti Tissot kao brand. On je jedan od onih brendova koje možete preporučiti svima. Imaju dugu povijest, švicarski su brend, njihovi satovi nisu cjenovno otišli u potpuno ludilo, a često izgledaju i djeluju skuplje nego što zapravo jesu. Originalni PRX stil vuče inspiraciju iz kasnih 70-ih, iz vremena kad su integrirane narukvice, oštre linije i sportsko elegantni satovi bili izrazito popularni. A prvi Tissot PRX model C-Star iz 1978. bio je kvarcni sat, ne automatik. I to je jako bitno spomenuti jer puno ljudi danas PRX odmah povezuje sa Powermatic 80 automatskim mehanizmom, ali taj mehanizam predstavljen tek 2013. godine. I upravo zato ovaj PRX u kvarcnom izdanju ima smisla. Tanak je, praktičan, precizan, izgleda odlično i po meni je jedan od najboljih satova u svom cjenovnom rangu. Danas gledamo ovaj Tissot PRX u poznatom Tiffany izdanju, zasigurno njihovoj najpoznatijoj boji. Prije početka videa kliknite na to subscribe dugme jer više od 85% ljudi koji gledaju kanal nisu preplaćeni. Sve to će pomoći razvoju kanala i boljim recenzijama. Danas ne pričamo o satu koji pokušava biti najkompliciraniji, najskuplji ili najrijeđi. Danas pričamo o satu koji je jednostavno jako dobro pogođen. Ovo je Tissot PRX kvarcni u Tiffany boji, sat koji je elegantan i vrlo lako može biti jedan od najboljih izbora za nekog tko želi ozbiljan sat bez ulaska u puno veće cijene. Mislim da je PRX poznat jer je Tissot pogodio nekoliko stvari odjednom. Prvo je dizajn, ima taj retro sportski izgled s integriranom narukvicom. To je stil koji odmah podsjeća na puno skuplje satove, ali PRX ima dovoljno svog karaktera da ne izgleda kao jeftina kopija nečeg drugog. Druga stvar je cijena. U svijetu gdje su cijene satova otišle dosta visoko, PRX i dalje djeluje jako razumno. Nije najjeftiniji sat, ali za ono što nudi, a to je švicarski brend, safirno staklo, odličnu narukvicu, tanak profil i prepoznatljiv dizajn, stvarno ima smisla. Treće je nosivost. Ovo je sat koji možete nositi svaki dan. Može ići na posao s vama, na kavu, na večeru, na more. Možete ga nositi na košulju ili na majicu. I upravo zato ga ljudi toliko vole. Nije sat koji morate posebno objašnjavati. Stavite ga na ruku i izgleda odlično. Prvi dojam kod ovog sata je jako pozitivan. Odmah se vidi da je dizajn pažljivo pogođen. Kućište je tanko, linije su oštre, narukvica se lijepo nastavlja na kućište i cijeli sat izgleda kao jedan kompletan komad. Nema osjećaja da je narukvica samo naknadno dodana na sat. Kod PRX-a je baš poanta u tom integriranom dizajnu. Sat i narukvica rade zajedno i to je ono što mu daje taj poseban izgled. Ovo nije običan okrugli sat na običnoj čeličnoj narukvici. Ovo je sat koji ima formu, arhitekturu i prepoznatljiv oblik, a upravo to ljudi odmah primijete. Cifer je jedan od razloga zašto ovaj sat odmah privlači pažnju. Ovdje imamo tu popularnu Tiffany plavu boju, koja ovom satu daje potpuno drugačiji karakter. Odmah izgleda svježije, modernije i nekako ljetnije. I ono što mi se sviđa je da cifer nije potpuno ravan i dosadan. Nije samo obična površina bez ikakvog života. Ima blage linije teksture koje se vide ovisno o svjetlu i to mu daje puno bolji dojam uživo nego na slikama. Ta Tiffany boja odlično funkcionira s čelikom i sjajnim dijelovima narukvice. Sve skupa izgleda dosta efektno, ali opet nije pretjerano. Dovoljno je elegantan, ali zbog boje ima i taj opušteni, zabavni karakter. Meni se to jako sviđa jer ovaj PRX ne izgleda kao još jedan običan kvarcni sat. Ima osobnost, ima boju, ima taj neki ljetni vibe.
ali i dalje zadržava ozbiljan Tissot izgled. Što se tiče iluminacije, ona je sasvim zadovoljavajuća za ovaj sat. Naravno ne treba očekivati nešto ludo jer ovo nije diver, ali za normalno korištenje, za pogledat vrijeme u slabijem svjetlu ili na večer, iluminacija je sasvim zadovoljavajuća. Po meni dovoljno. Kod ovakvog sata su važniji dizajn, boja, tanak profil i narukvica nego da ima neku odličnu iluminaciju. Znam da će dio ljudi uvijek radije uzeti automatik i to razumije. Mehanički sat ima šarm, ima dušu i ima taj osjećaj da na ruci nosite nešto živo. Ali kod ovog PRX-a kvarc mi ima jako puno smisla. Upravo zato što je prvi PRX iz 1978. godine bio kvarc. Dakle, ovo nije neka slabija verzija koja je naknadno dodana da bude jeftinija. Upravo je kvarc verzija bila početak PRX priče. Također, kvarc omogućava tanje kućište, pa je ovaj model tanji za nekih 5 mm, točnije 10,4 mm, dok automatik ima debljinu od 10,9 mm, tako da je to dodatan plus, jer je tanak, elegantan i baš dobro leži na ruci. Treća stvar, praktičan je. Ne morate ga navijati, ne morate razmišljati je li stao, ne morate ga podešavati svaki put ako ga niste nosili nekoliko dana. Samo ga stavite na ruku i idete. I kod ovakvog everyday sata to je velika prednost. Naravno, automatik ima svoje prednosti, ali meni se kod ovog modela kvarc verzija jako sviđa jer najbolje koristi ono što PRX treba biti. Tanak, praktičan i lako nosiv sat, a ujedno drži dušu koju je imao prvi model u povijesti. Narukvica je jedan od najjačih dijelova ovog sata i stvarno mislim da je Tissot ovdje napravio odličan posao. Narukvica lijepo prijanja uz ruku, nije kruta na način da smeta, nego se stvarno lijepo spusti i prati oblik zgloba. To je jako bitno kod integriranih narukvica, jer ako ona nije dobra, cijeli sat pati. Kod ovakvog dizajna narukvica nije samo dodatak, nego pola sata, a kod PRX-a izgleda odlično. Ima taj sjajni, sportsko elegantni izgled. Dovoljno je fina da sat može izgledati malo elegantnije, ali i dalje dovoljno sportska da ga možete nositi na casual kombinacije. Meni je to razlog zašto ovaj sat djeluje skuplje nego što jest. Jednostavno, na ruci izgleda ozbiljno. Kad ga stavite na ruku, PRX ne strši, ne izgleda glomazno, ne smeta ispod rukava. Nema osjećaj da nosite neki veliki komad metala koji stalno zapinje. I to je ogroman plus. Posebno kod ovog sata koji ima 40 mm. Sat ima dovoljno prisutnosti, ali nije prevelik. Naravno, zbog integrirane narukvice PRX može vizualno djelovati malo veće, no kod mene osobno dobro funkcionira. Ima prepoznatljiv oblik i stvarno lijepo sjedi na zapešću. Meni je ovo jedan od onih satova koji se stave na ruku i odmah imate osjećaj da je dizajn pogođen. Ovaj sat, naravno zbog Tiffany boje, ima odličan ljetni vibe. Također tu je i čelična narukvica, tanak profil, svježi izgled i djeluje sat koji se jako dobro nosi ljeti. Uz kratke rukave, sunce, more, bijelu majicu, lanenu košulju, PRX tu stvarno ima smisla. Ali dolazimo do jedne stvari koju moram spomenuti. Iako bi ga vizualno nosio na more, činjenica je da nema screw down krunu, tako da predstavljam malo rizičniju opciju. Kad pričamo o moru, soli, plivanju i situacijama gdje sat stvarno ide u vodu, ja sam uvijek mirniji sa screw down krunom. Za ljeto apsolutno da, ali budite spremni na servis. Narukvica je prekrasna, ali ujedno i mala patnja. Zašto? Pa upravo zbog toga što je sjajna, a sve što je sjajno grebe se. To je jednostavno tako. Na PRX-u narukvica izgleda odlično dok je čista i nova, hvata svjetlost, daje satu ozbiljan izgled i stvarno podiže cijeli dojam. Ali ako ste osoba kojoj smeta mikroogrebotina, ovo bi vas moglo živcirati. Dakle, narukvica je istovremeno jedna od najljepših i jedna od najosjetljivijih stvari na ovom satu. PRX je danas stvarno prepoznatljiv sat. To je zanimljivo jer ne pričamo o Rolexu, o Submarineru, o Omegi ili nekom satu koji ljudi prepoznaju već desetljećima. Ali u svijetu pristupačnih satova PRX je postao možda i najpoznatiji model. Ima oblik koji se pamti. Ta integrirana narukvica, ravne linije i retro sportski izgled čine ga satom koji odmah znate kad ga vidite. I meni je to super, jer u ovom cjenovnom rangu nije lako napraviti sat koji izgleda toliko prepoznatljivo. Puno satova u tom segmentu izgleda dosta generičko,
a PRX nije takav. On ima svoj identitet i zato mislim da će još dugo biti popularan. Prije nastavka videa, samo da spomenem da na kanalu već sam radio recenziju jeftinije varijante ovakvog sata, Citizen Tsuyose, koju ujedno ja imam u kolekciji. Ovaj PRX nije moj sat, pa ako niste, pogledajte i taj video, a mi idemo dalje na mane ovog sata. Ako bih morao navesti mane, rekao bih ovako. Prva stvar je nedostatak screw down krune. Ne zato što je to nužno problem u svakodnevnom korištenju, nego zato što meni osobno kod ljetnog sata koji bi nosio na more to ipak daje malo više sigurnosti. Druga stvar je narukvica, ne zato što je loša, naprotiv odlična i lijepo izgleda, nego zato što će se sjajne površine lakše grebati. Treća stvar je da PRX ne sjeda svakome jednako. Zbog integrirane narukvice i oblika kućišta to jako ovisi o zglobu. Nekome će 40 mm biti savršeno, a nekome će možda djelovati malo veće. Meni odlično stoji, ali svakako bi vam preporučio da ga probate prije kupnje. Najviše na ovom satu sviđa mi se kompletan paket. Cifer mi je odličan jer ima te blage linije teksture i nije dosadan. Narukvica lijepo prijanja uz ruku i izgleda ozbiljno, a tanak profil ovog sata mi je ogroman plus. Kvarc mi ovdje ima smisla jer je praktičan, precizan i pomaže da sat ostane tanak, a dizajn je jednostavno prepoznatljiv. PRX je jedan od onih satova gdje se sve skupa odlično složilo. Nije savršen, ali jako dobro zna što želi biti. I u tom segmentu, to jest u svojem cjenovnom rangu, Tissot PRX kvarc je definitivno best buy. Ima konkurencije, možete naći automatske satove za sličan novac, možete naći i mikrobrendove s možda jačim specifikacijama, ali ovdje ipak dobivate švicarski sat, jak brand, odličan dizajn, safirno staklo, super narukvicu, tanak profil i prepoznatljiv izgled. PRX-a je jednostavno jako teško ignorirati i to je njegova najveća snaga. Nije samo dobar na papiru, nego je dobar i na ruci, a to je puno važnije. Zaključno, Tissot PRX je sat koji potpuno razumijem. Razumijem zašto je popularan i razumijem zašto se toliko često preporučuje kao jedan od najboljih satova za ulazak u svijet satova. To bi bilo to za današnji video. Napišite mi u komentarima što mislite o Tissot PRX-u. Biste li radije uzeli ovu kvarc verziju koja je tanja, pristupačnija i ujedno praktičnija ili ipak Powermatic 80 jer je automatik? I naravno napišite mi je li PRX i po vama best buy ili se ipak hype malo ispuhao. Ako vam se video sviđa, bacite like, preplatite se na kanal i zapratite me na društvenim mrežama. Također pridružite se i grupi Hrvatski satovi na Facebooku, linkovi su u opisu ovog videa. A mi se gledamo ponovno za točno tjedan dana u našem standardnom terminu, subotom u podne.